Hormatly Oqsa Xabardын көрүүчүлөрү, бүгүн биз сиздерге караван мал базарын тартып көргүзөбүз. Жылдын акырындагы сеналар канчадан болуп жатат? Ошону сиздерге тартып көргүзөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Манекей урматтуу көрүүчүлөр, киргенде эле биз азыр мал базардын оң жагындагы жылкылардан баштап биринчи тартып көргүзөйлү. Андан кийин бүт баарынын тартып сеналардан бери айтып сиздерге көргөзгөнгө аракет кылабыз. Достор, манекей биз азыр жылкы базарга келдик. Ушул жерде сиздерге азыр бааларны айтып көргөз беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ошондой эле бизге катталганды унутпаңыздар. Биз YouTube, Instagram, TikToктон сиздерге ушул видеолорду толугу менен чыгарып берип турабыз. Андыктан кет биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бу тайлар канчадан болуп атат? 38 сурап атам. Ар бириге 38 миңден. Булар эркекпи ошондо? Эркек. Экөө тең эркек. Жаш канчада ошолор? Кулун 7-8 айлык кулун. 7-8 айлык кулундар. 38 миңден сурап атасыз. Ками бар? Кам бар. Болду. Манекей туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушундай 7-8 айлык тайларды 38 миң сомдон кеми бар экен. Ассаламу алейкум. Жакшымысыз? Баасы канчадан? 45 кам бар деп атабыз. Эркек экен, 45 миң. Кеми бар. Манекей туугандар, 45 миң сом кеми бар дейт. Достор, мына бул жерде азыр бир сода болуп атыптыр, ошону сурап көрөйлү. Ассаламу алейкум. Акалар канчага сурап атасыздар? Канча болуп калды? 30 кам бар. 30 ками бар. Канчага сурап атасыз? 20 деп. 20-га. Келишиңиздер, жакшы. Эркек да? Эркек. Şular şu cüret. Ол эми дефекке кирет, ол минимал көтөкөн дефект деп айтса болот дейм. Болду. Базарыңыздарды берсин. Жакынарактан. Манекей урматтуу көрүүчүлөр, ушуну азыр 120 миң сом деп атат экен. Буйруса ками дагы болсо керек. Канчага сурадыңыздар? 15. 95. Манекей. Еттүү. Бул мына баласы окшойт а? Баласыбы? Эркек, башкабы бул? Bunun pulu kança? 65. Assalamu alaikum. Bazarыңыздар берсин, акалар, канча болуп атат? Жакшысыздарбы? Канча сурап атасыз? 53. Жакшы. Жакшы. Aka kança surap atasız? 55. Siz kança berdi atasiz hazır? Ben 70. 70. Жакшы, жакшы. Булар канча деп атасыздар? Балаларны бир 70'ten var. Her biri 70 ming. Bul 180 ming. Erkek mi urgaç ошондо булар? Экөө тең эркек. Иншалла. Бул мына кара түсө пародасы башкабы бунун? 180 ming. Parodası ne paroda bunun? Polşa Karabayır, Argındaşkan. Can başlı, soğuk sabahlı tay eken da bu. Ökan bunun pulu kança? Assalamu alaikum. 100 bin kam var. 100 ming kami var. Kança yaşta bul? Жазга 3. Karabayır ha? Молодец. Hareket. Anlaşlar, yaxşısızlarmı? Kança da dostlar buna? 150 de otadım. 150 mi? Kami var mı? Juda var da. Yaş kança yaş? 4 yaş. Ya biz tartıp çıkarı veriyoruz sizlerde. Ha. Pazarınızları versin aka. Kança oldu bunun pulu? 200 lira yürüyor. 200. Yaş kança da? Yazga 3. Жазга 3. Kabi var onun? Assalamu alaikum.
Qanday yaxshisi de bunun puli qancha? 500. Kami bormi? Bor bo'ldimi? Bor bo'ldimi? Emele geldi. Yaşı qanchada bunun? 5 yaş. Uloqqa chalganmi? 1-2 joy. Yaxshi. O'ta yaxshi. Qarodas, Qarabayır. Qarabayırning shunday cho'ngi bormi, ha? Arg'indashganmi? Manasa. Emes Rossiya, Polsha bilan Arg'indashgan ekan-da, Qarabayırga. Yaş qancha? 5 yaş dedingizmi? O'ta yaxshi. Bozoringizni bersin taqsir. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi akalar bular? 71 ming. So'rab otasiz. Bu yoq qanchada otadi? 110. Yaxshi, yaxshi. Siz dağı bering unda. Bozoringizlarni bersin. Kelishingizlar. Mana aka, buyursa bog' bo'lib o'tgan jeri ushul ekan. Assalomu alaykum. Puli qancha bo'ldi buning? 200 kami bor. Qancha yoshda bu? 10 yosh. Bog' bo'ldi? Bog' bo'ldi? Em bo'ladi. Kami bormi buning? Bo'ldi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, sizlar shunday bog'larni bilib ko'rib qolingizlar. Yilning oxirgi bozorlari bugun aka 30-dekabr. Aniqdan biz bilan cho'g'i bo'lib, bizga qatalganini unutmangizlar. Assalomu alaykum. Buning pulini qancha deb otasiz? 300. Kami bormi? Bu terdetib berishlar, uloqada choqlat o'xshaydi. Ulog'i 100%. Ulog'i 100%. Yaşı qanchada buning? 5 yaş. 5 yaş. Bu o'shanda o'zining Qarabayirdanmi? Qarabayır. Mana aka tug'anlar, alam deb turgan bo'lsangizlar, telefon nomeringizni bir aytib o'tmaysiz bunda? 76 ming. 76 ming 80 80 94. Ushul nomerga zo'na qilib to'liqroq ma'lumot olsa bo'ladi ekan, ha? Bo'ldi mana aka. O'ylarga qo'ysaman. Assalomu alaykum. Bu taylarni qanchada o'tasizlar? Sizlar 80 dan. Eko'tan erkak, ha? Bu shunda jashbicha oylik bu. 4 aylık, 3 aylık taylarda. 3 aylık, 4 aylık taylar. Kami var mı ona? Kami var. Sizede. Sizede. Bunday so'q sovuqda taylar ekan, ha, biroq, ha? Bo'la turgan, boyagi uloqqa chala turgan taylar shunday uloq, ha? Otlar. Ha, yaxshi mana aka. Bo'ldi, bozoringizlarni bersin, ey. O'ta yaxshi ekan.